Igcokama seliphumela obala laveza ngokusobala ke ukuthi cha liyamsaba ke umfo kaFuseke ke lapha ke sikhuluma ngolimit ke umfo kaNala ke lapha ke lasho ukuthi cha impela liyamazi ukuthi hayi mase efikile ingozi lamfana kusho umthandeni engakhonjwa ngasibhamu engakhonjwa ngalutho okuyinto bafowethu engifisa ngathi wonke amacongo amasikanda ngayenza lento iyawakhuthaza amaciko asafika endimeni ukuthi ke uma benze kahle ubonakale phela bafowethu asazi mokunje ukuthi igcwamele ishaka seligeqa amagula ke lapha ke laveza ke ukuthi cha ulimit ke uyinkinga impela ke lapha ke beliqeda ke ukuncoma ke uSminofu ukuthi hey ufikile uSminofu kakhulu ke lapha ke kanjalo ke lakhuluma ke ngomzukulu ke nangogatsheni maqede ke wasayisho wathi hey nangu nomfana ke amsabayo ke lapha ke khuluma ke ngeke limit umfoko nalo ungazuthi nginamanga ke nanto ke lolu daba ke awuyizwele khuphuka iSminofu khuphuka lokho madoda hey yabona ke manje ke umuntu engimsabayo ke manje ke usesele ufuseke hey inenhlanhla le hey inenhlanhla le hey ufuseke ngoba umzukulu nogatsheni azimpuje nje inenhlanhla ucilo loshaya indukwini ifica seyiqoka isudu emhlophe ezulwini uthi uyabuza uNkulunkulu ungene kanjani uthi uNkulunkulu hayi ubelungile emhlabeni isudu emhlophe ngathi uZefaniya eGwajeni isudu emhlophe ngathi uZefaniya umfithu eGwajeni sethembekile phambi kaNkulunkulu uNkulunkulu hayi kanjani to hayi ubethembekile bemazi umuntu bona hayi ufuseka yena ufuseka bafethu ngoba sekuqhamuka uSminofu nje hayi ufuseka nje engibhekile manje hayi indaba bafowethu ke umthandeni ke gcwamele ishakele ezivumela njengakhonjwa ngasibhamu esikholwa ukuthi bafowethu uma ngathi amaciko amaningi athatha isifundo la afisa ukusithatha isifundo lento izowalekelela wonke amaciko sikhumbule naye umthandeni kungomunye wabantu abenze kahle kakhulu ke kulonyaka njengoba ke enze ingoma ethandwa ngabantu kodwa sibonile abantu abaningi bangafuna ukwamukela lokho noma ukuvuma yena usekwenzile sikholwa ukuthi ke iyona into enhle esikhuluma ngayo le nje engifisa ukuzwa uvo lwakho mbukela semakhaya uthwena ke kuthini ngokuphawula kwakho nanti igcokama likhala ke ngolimit kangaka kanti ke sike sabona futhi nolimit ke ingoma zakhe ku YouTube zenza kahle kakhulu futhi umculo wakhe ungenile ebantwini namanje abantu basawuthakasela basawuthanda bafowethu mina ngakuthembisa ukuthi nizokunika khona ke njengoba kunjalo asiphinde sidibane kwezinye engizokuphathela zona.